أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد sinina atamatapan apong Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadir. Alhamdulillah Rabbil alamin wa syukrillah. Ada kami nasitinaja wadingi ramperi lalanna iyon ramak barakay nasaba apangin rengang tapa pada angka ya katani masa nato pada angka hadir na pasita rupa pong Allah ta'ala rilalanna iyon rangiwi si kira-kira pada angka ki meminasa untuk lolongan idua telu padisangar hilalan agamana pong Allah Ta'ala mamagi-magi nang kawadi ala boko tamawari nan niya sulo untuk mului kampung ajancengan na pong Allah Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa yubarik alaih salawat sallallahu alaihi malabina nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanaritu nabi yang ke sipato ya kecuri na saba ampe-ampe madicing nan ya nabi yang ke jalokang ilala malampuri lebo na ya tanaiwe mamagi-magi na to padangka makatan ni masai na to padangka lolongang syafaat na resurimun rina pong Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, angka 2 pasalang wa minasa palabangang irilalanna ya kasampata cinampaiwe ya naritu nomoro siddi aga sitonganna parallu malakda lay harapkan rilalanna atutungan linota narekomelo ki lolongangi asalamakang irilino nan niya ananunganna asalamakang iriwano akhira. Kemudian yang kedua aga parallu ipahar riseseta ya rega pekui care pangulo isininna atutungan linota sare kwamangi iaro angkai ijama aja na sia-sia bawang ya rega aja ni bagi 2 atutungan linota na sabat terlanjur i angka istilah ulangi pemang terlanjur i angka istilah na pakangka 2 telu tau pandritata nania sila surah salata maka daya ro atutungan linoe labi makanja iku ipasya imbangi ya rega isa imbangka ngilino si bawa akhirat terlanjur ye istilah ang kamadariya katani masa onrotona pahatta maka daya ro jama-jama linoy ibagi 2 si bawa jama-jamang akhirat ya kuya paribadi Deus sapaka na reko makada harus isa imbangka lino si bawa akhirat ya kuya salaiwi lino akhirat bawang nekia catatanna detoa kada salaiwi jama-jama linota loki ri masigi etuda masikiri aja ni salai masigi ya koto mangingi masikiri to mangaji ya koto mangingi mangaji masampajang ya koto cakarudu to matinro ko masigi tanaya ro harapkan detona cocok maka de isalai jama-jama linoy tapi pekui carana ya ro jama-jama linoy dena terhitung sebagai pekerjaan dunia tapi terhitung sebagai pekerjaan akhirat. Maka dia tahu pandrita Hujjatul Islam Imamul Ghazali ia komelo kololongan i akhirat na pong Allah Ta'ala nan ia melo kololongan i asalamakang i mananunga riwanu alino akatan masai 2 pasalang nomoro sidi pakanjaki singkaruna niamu nareko angka jama-jama melo mujama nomoro 2 nareko angka mujama sarahkan ilauri pong Allah Ta'ala dengan angkana doa ipakang karilalan na tungka-tungka pakasiwangi aja na wamela mala contoh nasabaya di jama-jamata ya komelo ikaji atutungan linota na yamuji romalolisu ya di papasae toli itaja mimaka depan na sopasa ya di padangkange maka da kenrong kagaga wadieli ya di pagalunge ya moro jama-jamata malolisu ya na pure sangki nga sewe to madako senapa si to magalu si pema ya di padarae ya ko pure idupa gagalay komporo si pema ya di pakantoroe guru sekolah na ya moro jama-jama malolisu ya ko iharapkan imakadaya miniasang jama-jamang akhira na reko angkay rilalan na masigie ya rega na reko ya panatarhitu jama-jamang akhira na reko kilala masigie
namoje makadaki sa imbalino akhira dito bajang apa sampajang akalima sa susiwan ni degaga tau monro masige ta sijama sampajaloro pegaga nala ni tandre si tangajang ya ko to masampaja ta 10 manne lolo sikiri 20 manne malampela dan ya lolo sampaja sunna berarti dia naganna 2 jang umur ipake makasiwe na reko sampajang irenuangang ta coba garereke ngisang siajangi matindro sia sosiwan ni sia jawa tu istirahata na 20 pajar hilalan na sia sosiwannya na 2 jamnya tu ipake makasiwenge 22 jam na tak de bawang ya nariasa sa imbalino si bawa akhirat yampai makada tau pandritate ko sampajamu mi maranua nga macipi magi na macipi na denagan na 2 jam okoni sitongan na monro pamahamangi harus layarahkan makada pikku carana ya tona na lalan na lengi tau pandritata patasapue nang ka istilah ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul ya moro istilah na pake tapi carana tatai kehidupan epekku carana supaya aja gaga tarhitung lino angka mana yang terhitung akhirat 2 mi pasalang nomor sidi niya misi bapak dongang kuncinna sitonganna asalamakange kuncinna sinina pakasiwenge okomana minya isi bawa pak dongange ya mikonia mana saidi maninonri bahasana magi-magi bateta pakalu yang penting sesuai arahan na agamata ya ko pak dongang ya gurui pah magi na ya gurui na sabang angka tertentu dena sambara pak dongang ibaca na reko tomelo jokah dena sambara pak dongang ibaca na reko angka agaga melo ijama angka anjuran na agamata makada ya makanja ya nampai makadaka ya ko pak dongang ya gurui pah ya ko niya na mode niya gurui yang penting arah kangiloko agamai na makanja je ya taloma sampajang agay pau nang kajede na pajay pau inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin inna salati sitongat-tongan na sampayaku wa nusuki pakasiwekku wa mahyaya atutuangakku wa mamati amatengaku lillahi rabbil alamin angka manang upangolo loko po mapunang isini na alangi makoto nga mogaro iya ko atutuangange jama-jama pakasiwengi pangolomana galo ko pangalatala namanya gatau komelo ilaw galungi nasame kalau magalu na masija may so galu kalutanangi takali makue may gapa dara makadami kalau racung indara ko supaya masija mate sarina lawasaki barale takali masoli barale ya makokoe malada kirogi na reko sampajat tawawa ta akui sebagai ibadah risesena pangalatala rogi ladaki iya tu nabita mapamulai andre na tawe mapamulai moto nagangka matinro na pemang na turu manang angka mana nganjuran dari lalan nagamay iya nampai makana tau panditata aguruki nang kamana gitu lalan na anjuran na nomor sidi iya na jolo takatani masa iya komelo ka tanaiwi okwe ilalan na masigi makada aga tapau komeki mandre aga niata nuliya mo paromaega melo ka mandre maliwasa nga sading agay lolongan maso iya miatu padahal ang kaanjuran nagamate nigi tau mandre manya untuk laksanakan ipagkasiweng ilaw ripong Allah Ta'ala telu na lolongan nomor sidi mak baraka iya tunanrewe nomor 2 iya tunanrewe mancaji pak burai kemudian yang ketiga siagi agaga na timpu sekotu itu nilai pahala na lolongan na mega tau manre mesi dito na de panangkananya ko me manre mega ha makalmanya muka ya bismillahirrahmanirrahim tanyanya asan ya roh Allahumma barik lana tanya to nya ya roh itu adalah doa nya na makada magi na to manre makada unia kang manre karena melo kata tongin pakasiwe ngalori pong Allah Taala berarti to manre untuk beribadah jajaja tamas solada makanya tu aturan agama apa ya ko to manre untuk beribadah na denu le mas kasiweng ite ko masoladai na cakarudu maniha ya tu ampai makada nabita maliwasa po manre pajay manre sebelum masoko
nasabaan rewe memang purana porma nabita maka da arah kangi supaya untuk makasiwemi ukomi more napai andrewe bawang jiji kong kagaga melo tandre ang kagaga melo tinu tanya kangi untuk beribadah kepada Allah sininna yaitu tamai ang kamana nilai pahala nasiap batu warak ko tandre si tangalitere kangi nasang talungas sono jebita talumpan nyo kilala masige din ang kamusalaiwi natulio ko majitu da mas kasiwe ma ya ko runtu ko mangaji masikiri pusik masikiri masampaja siko den ang kamusalai masige maka dero sahabat emema ya Rasulullah maka de nabita ang kagaro keluargamu maka de angka ya Rasulullah maka da si nabita jejang kabija-bijamu maka de angka ya Rasulullah maka nabita ni gana pe pandai maka de ya ronasang kamo mureko maka de nabita labi makanja to mure munaiko jeji na cacato nabita ko dito makareso yaitu ampai maka daya faisa faraga tafansap ya ko salasai cidi jama-jamang asija ko sapa jama-jamal yangi aja mun robawa yero jama-jamangi pa makoko makai katau nasame kalau mangoje wa cici wa kamajaren cicila motor ya to mitu talolo ngapa kamaja cicila yana tu ampai angka istilah muba maka dalalungi akhiramu naciolinomu ya kolino ilallu denacho ahirae aplikasinya ya gagawe ya kongka gaga melo ijaman ya akhira aja nanya lino makito sina makada to loma sampaja ya rolino ilallu akhira ilallu dena ya rona masuro angka panafsira makada ya tulallungi akhiramu macuti lino ko akhira ilallu yang kana tau pandrita tamale contoh makada tite ko tomata nangase ya ko aseita na tu matutu sarri tapi ya ko tomata na sarri de gaga setu nada kalibaraka ngero tapi ya komelo ilabi irinci ya gagawe pemahaman atau pandrita atau tafsir ang kamakada ya sangi lallungi akhira munaculi nomu ya kongka jama-jama lino ijama niatkan untuk akhirat kigayasan meki lo mangoje aja takada meka lo mangoje biji angka upolen nang kawakamajara cicila motor lino mieto akadaki meka lo sapa idale halala na po Allah taala mamagi-magi na ang kawat ding ulolongang uwalingi keluarga ku na niwija-wijaku na ang kawat di makiku na lori agama na po Allah taala niat menegakkan agama Allah itu adalah jihad niat bawang sini bawang sini melo lo sapa baka menjadi cicila motor sini melo sapa dale halala na po Allah taala untuk wija-wija na mamagi-magi na wadi makiku na lori agama Allah langan na yetu maka de nabita na po ada nabita rilan na si deha desa siapa yang berjihad di jalan Allah si jami teo kutuma berjihad di jalan Allah masarolat dia tu si jangi nanya masampaja sunat talusa burakana na si jangi mangoje nama pamulai elelatuan nih ya ko makadami me kalau makam ja cicila motor sia-sia mematika tu ngata eganna wattu tasalai dena akhirat tapi ya ko tanyakan untuk sampai dale halala dan pong Allah taala ipandrengan wija-wija itu adalah jihad di jalan Allah karena berniat menegakkan agama Allah hukum ini emun rohi pasumpuna angka tau jok kepada pade tanah masapa angka mato pakka majaci cicila motor na lolongan angka mato tahu pada pade malolongan tapi cidi malolongan akhirat cidi malolongan lino mi bawa puluh kuminiat na makoko ta arah kangero yaitu ampai aga je gunana sampai subuh angka je tu napau nabi tarakatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha maka de Ibnu Qayyim al-Jauziyah rakaatanil fajri dun raka sampaja sunnah yolona sampaja subuh masarolat di inaya lino lololisa magai ya mupura masampaja sunnah yolona sampaja subuh tudano nama nawaiwi aga melo mujama sesso niakan nyokor karena Allah manasani mege mulolongan na lino lololisa apa mulolongan i akhirat na degaga nilai na lino komelo ibandingkan akhirat yan tu hakikin na manuru Ibnu Qayyim al-Jauziyah apa mega tau makutanang makada pikir carana nakada don rakami na masarolat di lino lololisa ya ko ya mero don rakange tajama acupu mopi sitongan na harapan na ya ko pura tajame don rakange anyani aga melo tajama sesso yo po barae angka agenda anak tati sekolah tu tati sekolah aku ami ujama tati sekolah tu tati sekolah aku ami ujama ya ini deto na paralu ya roh magi wakada dena paralu nang kasampaja loro
ya tu sampai jalore palawangi jama-jamange ya ko tumatanga ma jama tumatukan batu ini akan isapai dale halala na pong Allah Ta'ala jadi patukan batu ya nabata we papisawi rewa kijolo arakangi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin to rewa si coy paringerangnya na peloma jama sih ya na tu ampai ya kok bangi tawe idi padangkangi salaiwi apa mabela kailese atie dina sesuai aga melo iharapkan rilalan naga mata apa iya ko tumasam pajamo na baca inna salati batungan na tapi mega je tau baca dina pahangi onroto na kalese-lese na pawi makada ihdina siratal mustaqim tajaloka nga pula lampu alina kaliko-liko ya rumay ka pa dina pahangi batungan na tarakang ice dia bupai maka dia ko masampajang ina dia panipaha batungan na sapaki buku SD tai batungan ni cuku-cuku ki maka daw makope batungan ni ya to na rumarepa eta baca batungan na aga ya ko kulu Allahu marepa tal pangupunan kamoto kurang ka batungan ni ta cuku-cuku ki batungan na maka nyato tu ki paha-paha ice dia batungan na ya ro ati rot mak buju mati ka daw makia katana he apa maka he gatau maka datau pandrita pada mi atau jangan apa atau jangan mi atau mapo dini sakadaga na pau apa ia tu pas sampai jange na rekode na pahin kadaga na pau mawatato tapi tatai make apalang aja tu sia takada ya aja na pe wasam paja pak deu pahangi asam paja ni isuro mi maningka apa na cecematona bita ko 5 aku itawe maka na bita rogi tu tai na reko pada mi ya susi bawe bani tapi bangkero itawe nareko makanja iwani na yesewe jejero gamata tulinelo nelorangi berkembang jeje kota apala ni rokula lahu tak guri si betuangan nah ya kota apala ni betuangan na lete siki tala si sural yange makomo tu na ramai ka apa ya je koelo makamosi jana apala tas silampa na siya sumina apala tapi aku baca korah maka tuni galasana na sayajiru lillah maka kado dan ini sapalepa apa malepa ko baca korang dan sapalepa ko baca korang tapi aku mak gosip magalak mo palekoi jadi aku sitongan namun roy piku cara na taarakan ya tutungan tu selalu berkembang di dalam agama batungan na iarahkan iloko agama ya idi tau ma pakantoro ya kumeki lo kantoro agai pau uniakan ilo untuk memberikan pelayanan kepada umat nah ya kuyalingi pelayanan untuk umat demi pengembangan agama itu juga adalah jihad ikan janah betungan na puluk kumini angkat tau nasawa meka Allah supaya masih matari magaji gaji to itu nalulungan kama kwamiro betungan na iro agama ta dena larang ni agegi jamata yang penting halalai dena tengi agama magalu dena tengi madara idi menyaga beta jama yang penting anu halala tapi ingat kuncina okinya ya komelo kijo katanya kangi aga melo tujuan na pakasibeta batungan na tujuan na jama-jamata aja ni pacio ni palarilok kulino tapi palarilok ki akhirat jadi sinin na jama-jama lino terhitung akhirat ya korwaki jana mak dompeng ni aku makadaki meka lo mak dompeng untuk sampai dali halala na pongalatala mamagi-magi nang kau pandrangi wijaku nang kawading upake pasikolai untuk kembangkan yang kemana pongalatala niat ni bawa mihe jadi aja tepat turun nulatak natu min rahmatillah aja tepat turun nuri pong Allah Ta'ala aja gi jama-jamata yang penting halalai aja tu si tareke ngi makadawa ya pe ko maki itu to mania mani bawang aja na to masampajang di to na coco apa mega tau ko majama ni madompe ni madara ni matuka ni nalupai ni sampajana di to na coco apa ko to meta masuru ka parali goncing ya na masigita tita he ya ko to oko ni bolata aja na masigi ako na bolata ya ko pole mali sa primbe pole mali lamari pole mali komprogas pole mali kadera na de gagoncin na bola o kumana me tuligo-ligo ilapo makomati itu sitongan na sampajange namo mai ka malata ko deta sampaja de to gagoncin na suruga na makaratu as-salatu miftahul jannah jeje ko de gagoncin na tapunai isaliwa me tu silapo malata de to gagunana iya na tu ampai yang kasampajang supaya tahu kaya roh apa mega tahu nasang ya bawa nari lalung apa talun rupa ya wita tahu ko kamput tama kokoe nomor residen katau sampajak bawa na lalu na lupa jama-jama lino na angkat to jama-jama lino na bawa na lalu na lupa ya herana
Kaya na harapkan agamata lalungi jama-jama line tapi niatkan untuk akhirat. Iya ro na harapkan ro yan tu ampay makada aja jadi seimbang ka pamesangi mega po to pahangya sangi mamasang akhirat sampai jami bawang de age kita zaman ang kaya sa makada wanusuki kini makadami inna salati wa mahyaya de gagawa nusukina napay wading tapi ang kawanusuki pakasiwya ya sangi pakasiwya tanya sampajang tapi aga jama-jamang yang bernilai ibadah ya tiasa pakasiwya kuni monroy ya manirobawa taharap karo kemudian yang kedua apa iya rona nomor si dinia iya ro pasumpuna nomor 2 pak doangang wa ya mi mawata-wata pak ya guru ipa na bonus itarongi makai ka bonus nama pamulai anak-anak angka contoh pakasiwya latu tau matoa namola to lato yang penting maringar ramu yang kato pakasiwyan na kaya pakasiwyan na iya ko anak-anak isuri mak guru mengaji isuri mak guru masampajang pahalana sampajana nanak ko de panabalega lari loki tau matonna bonus na tamatoy mapunay bija-bija madeceng mega po tau matonna sepe na ko de pamule masampaja meloto po ha au de aga gitu kuni monrohe jadi yero anak taro bonus na to sitongan na ya ko masampaja ngena tanang kapalan na lari loki jo tau matonna nari ko de panabalega tanya pale na lolongan kemudian yero ko anak nare ko maraja nih punna ni tanggung abatongan na tama ni usia balik anak ta amana ya tu ya ko makasiwing anak ta na di mo suroy tataki malolong ngapalang jadi kiri masurang ite na jame si de pakasiwe tataki lolong ngapalang pada eganna na jame pakasiwing na lolongan ngerto jame tapi de ni kurang ngerto mak jame pakasiwing ya ko tasuri telo masampajalor rentako lotong ya ko 10 liter barana kene warra 10 liter na lolongan malolongan ti di 10 liter lengi sampajata jadi 20 memang ni liter ta lolongan ya tu ampai sahabat nak giri-giri molli sahabat na lo masampajang betongan naga na renreje na chaloy yo pui di kong kata ko to lalo na satu ka kutun na yano dia na melo masigi dia mana ni oli tapi ang katoje to ko yoli mapakire-kireng nasa iko mo ajolo namuy ko tamagamo patu yan ampay pa makoko ang kajihad para lumatan raya katani jihad kesabaran iya mak para lula data katani masa iya na tau mato de gaga jihad kesabaran na ang kanang kanalici ulun na iya ko pacarama de gaga jihad kesabaran ang kanang kanalari bawa made apa nama kaje igato ko pure cara mai pakanjaki jijimu para apa oh be si soro-soro mo pi na mangingiki hapodangi de toje na makado chami makalingai yoko ni betongan na ya ko degaga kasabara ya punai tau maparentata na degaga kasabara na punai na sabaya kong kay jama pasting ka mana salana oki masapari mako ang kataw di nasapaka mana sadeceng ni jama nasa maka mana bela lo rosi masjid na tawin ang kamu masjid na napalubang mega tu mega pawi makoro padahal dia na pahangi maka dia padang kawarra ko tan rutedong layupan na mabluwarra nang kamu to pangaliwarra ko tan rutedong magi na lo mega sarona koro ini pasapario kilo masapari mabele lo masampaja pa mega palana mega jongkana jewe ede na lolongan ngero tapi iya mina salah bu dari ko mi talo mak berejama kalau ki masapari ya na de na batu sapari de na talo mak berejama wah salah itu iro sapari iro mbek bicara antuli macan ning atita mak berejama salah satu tujuannya kemudian doa onai iro doa ero anak-anak gang kabalik angkato apa ku tomaton na suroy yan na to ampay di tomatoy na mudul lapa mi ada ta paringarangan yana ta kodecing malolongat toki namo makadami ena ya kong kadece melo mujama bismillah ko ya kong kagaga melo mujama bismillah ko pasang kapa ma bismillah nata siaga hurufuna bismillah 10 sera ya ko 10 sera hurufuna bismillah siaga palana 100 sera pulona apa cidi hurupu 10 palana 100 sera pulona na longa palangan na si kotor na lutang tomaton na ya ko manci guru sikola ya nata na 100 murida na pak guru makor malulungan mopi hai dia na katareke ngalamperan na gagay
Uko ni tareke batungan ni ko tapak guru ya na tama bismillah nanci guru sekolah na pak guru murid na siratu murid na pak guru ma bismillah silapo amala tadi tisa bilangi tapi makai kata makutu iya miro na podang na saya tu bangku ku ya na katalu ni pauno iya me makai jatuh ni na pak guru ngena na uko ni he bonus lo ko tama to iye bonus ne di Indo Amboy kemudian tau malada matoh tau de na nule mangaji paya tu ko malada ni matoh tau na buta-buta na napay talu barisi na baca madari barisi kadua na baca pamulana barisi kapala tu capa na batungan na lete imatan na layawa si garu-garu barisi na sabade na naman asa masampaja ginasang buat bawa maniko sujui ang kamato bonus na aga makadana bita ya kibaci kulalahu katan lupado kipatamma ya korangnya kacicang ya narupa burana aja na tabaca di kode na tule ko tabaci tuli salam ni kulalahu na tabako di koling bonus na tau mato ya roh tanya tau malolo mega apa tau malolo tuli kulalahu to minagan ruso ko ni he batungan nang kamana nalengi pangalata alala makasiwengi batungan ko mato no de mule mangaji ya na mo baca pakuli-kuli he meki matinro ye di tau magala emo pa ngaji-ngaji ki tak dua gesok tak talu gesok na tulei apa matoani madodotoni engka mato nigi-nigi baca alhaqu mutakasur akacicang latu si di suran narekuliuni untuk gang kata de paringarana pade ko na baca sisa buaya di lalan na korangi angka sahade sana makanya mah na ye ko sisa bu aya na melo hapageso lebih pageso ya Allah aku mutakasu bagi baca tapi pak buru tau mato ya roh oke he betongan na ya roh agama tadi mematoga tulina Arab ka gang kamato akasiwe leko apa mega keto mato ya mato anak mo de naji ulei napa ni mato napa ni macawe mate pak ya tu to mato mana saci di menina tajang mati mato yupi di maloloi dua mo pa ya kude to mati malolo to mati mato yupo ko mato mana sani ukuni munro dasar na gamat batungan na pikir carana ko pa do ngarona makoro sampaja sunna makatui kah igan na bonus ko sampaja sunna don raka sampaja sunna yulo na subuh na makatoje gato yang pe makadaka koloki masapari makoe belata tu pole bolata letu uko masigi aja ta lupa bawa masuk ko pure masampaja pasampaja perlu asikiri-sikiri ki jolo apa ya komelo ireke makada tu agama nigi-nigi matana timbangat decinna tau salama nanya tu ko matana decinna na jana ya ko matana ijai na decingi tau cilaka jadi ya tu sini na pakasiwingan kamanang masumbangi barakna ya ko ireke warra ni apa warra mitan rita pahan ni masih jako warra ya ko ireke warra ni ya ko masumbangi teh 5 liter angka toto masumba ganna 10 liter ke gayasang ya komelo ima bere dega haga kuatin na makada dito gayer na palese panitia mak bere makada ipo tapa salama ya to tarima ng sumbanga ko mamagi-magi na baraka na salama to tutungan na wadi na pakiguna lauri agama ilaw doang ang itaw yalengi sumbanga jadi malapi duway mak bere warampara mak bere tipa doang berarti wadi jai 10 liter eta lolongan angka apa tau masumbang manu apa je panitia madar na palisi sakadaga na liang oh ya ku yelengi pero mana sai matuju na berengi daga 2 mani liter ya tu sa boy kompena koni he angka lalo bangka kompena ya nasu na semua angkalinga mo gajero na karena Allah si di juta ya tu karena Allah mo na pau ilala tapi masih saliwan na pau yasan na bangkai kompena ya tu masampajang imakohe loki ya ko pas bangite na to lupa ta kama na teto tamana purana ma beresal lang imang itu lupa na masu ya ko sampaja berejama barana 10 liter ya to mitu talolonga tapi ya ko munro itu dah masih kiri-sikiri ganna 15 liter munro mengaji-ngaji ko pure masampaja ganna 20 liter masampaja sunna siki ganna 25 liter angka tau male tudang imi laudo ganna 30 liter na susuito pi dosana pa istighfar jadi may kana lolongang
wadi jaji cica milo masampa jaloro na pulengi 30 litere angka to 10 militere kama pimang na lupa tama purana mabresa lang imang lupa na masu ya to kami 10 na bawa rewa lo bolana angka to tau 5 militere na 10 litere magay na uja imangin nasa manang kay mama koro tulia manuri baca to mangingi bawa kurang isampanya na saboy tapi angka pamalada bangkay kompe na mo salisapat na yolo na nampara manato salisapat na sa diano la sa udwe di sakara magi nang kamakoto liyo ripake yano kasi nga suni na pake ro salisapat na di parang kana sili-siliwi ya mana baju yun na yano rutan mana man kamani pa umana ngiri sa bo amalae apa makaratu na bita ada majae ang kamancaji rutungi amala madeceng aja lalo tajagai lalu he yaitu ampai kupure maka siwet tabuku tapakanjaki buku nah yang terakhir pak angka mau pacara mondrina pak yang terakhir angka malah ada pasangangi nasaba ya rona nia sini na jama-jama tapa agi jama-jama yang penting decemui taniakan aniaki betongan na iro bate tamannya arah kamana ngilok agama sapai dale halala na pongala taala pak galu dale halala na pongala taala na sapa pak dara makoto pak ngoje makoto pak kantor makoto degaga pak pasa makomemen nih tapi tapakan jaki tania kang isapai dale halala na po Allah taala untuk keluarga tak nasabak nigi tau saparangi dale keluargana itu adalah demi mengembangkan agama Allah itu adalah jihad karena menegakkan agama Allah jadi bernilai jihad jama-jama tah kanjak na jama-jama yang kumakui degaga meki matinro angka pak dong yang baca itu yang pertama nah yang kedua ia kongka aga-aga melo tajama tapacingi meman yang wadingi maka solari ati ia mau perlu lak dapat maka tu ega kongka jama-jama melu ijama liwa ega nokoti si kesempatan ni belisi okro kesempatan ni belisi betongan naga meki lauk dangkang lai rike me menyuku boleh seko walyeng nuewe seko poi baluka ngina pasaro de pigaga masolangi yaitu ampai na cecet na ten na bita to mailela dak lo pasae yedi pak balue apa maga ya ko maile lo susu ngero baranna ya romajae na pakli cubui makiro jadi yopo tu na ko mana sehila nagamata pauye majai kada majai ya he tapi si ko meline tapi makurato ye to me makoro na samacha to atustasi pau makoro na di nariki nyerorogita sarota ko ni pak makatoje ti ga tau makat do na makunro aja na malampil ada pasakira cukup sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi